Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. How are you everyone? We will know the Dhamma. Today's topic is Dhamma. What is Haraka, Fatha, Kasra, Dhamma are called Haraka. One Fatha, one Kasra and one Dhamma are called Haraka. How many sign of Haraka? Three. Fatha, Kasra and Dhamma. Today's topic is Dhamma. We will know the Dhamma. This is Hamza. Hamza Dhamma U. Hamza Dhamma U. Ba Dhamma Bu. Ta Dhamma Tu. Tha Dhamma Thu. Jim Dhamma Ju. Ha Dhamma Hu. Kha Dhamma Khu. Dal dhamma du, zal dhamma zu, ra dhamma ru, za dhamma zu, sin dhamma su, shin dhamma shu, sad dhamma su, dad dhamma du, ta dhamma tu, za dhamma zu, ain dhamma u, gain dhamma gu, fa dhamma fu, qaf dhamma ku, কাফ দম্মা কু, লাম দম্মা লু, মিম দম্মা মু, নুন দম্মা নু, ওয়াও দম্মা উ, হা দম্মা হু, ইয়া দম্মা ইউ, নট উ, ইয়া দম্মা ইউ, ইয়া দম্মা ইউ.